Ni kigomano kĩanini kuma wandĩrĩa kĩrĩmarĩ thĩinĩ wa gĩcigo bunge kĩa Manyatama ũkĩte vamwe rungu rwa MCA wa wandi ĩyo Ibrahim Sware nĩguo kũthondeka kĩoneki gĩa kũmakũria rungu rwa mĩaka 5 yũkĩte. Kũringana na anake acio na arĩa marutaga mawĩra ma moko ta gũkua mĩrigo, kũvakĩra andũ iratũ rangi na mawĩra mengĩ ma mũthemba ũcio nĩ maugĩte nĩ magũkorwo na mwĩvũko thĩinĩ wa mũtũrĩre tondũ rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere gũtonywo thĩinĩ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Kumekuwa na mambo mengi negative ya vijana. Tumekuwa tunasikia kuna vijana wanajiua ama wanajitoa uhai, na ukiangalia kwa zile suicide ambazo zinafanyika hakuna hata utasikia msichana, utasikia tu ni vijana, kwa sababu namba tuko na issues za mental health. Vijana hawapendi kujiongea, kwa hivyo pia hii ni platform nzuri ambayo vijana wanaweza kuja. Kwa sababu ya hii nafasi tumepewa sasa, tumeweza kuongea mashida zetu. Tumeona kuna wasanii, tumeona kuna watu wanajua ku dance. Thĩinĩ wa kĩoneki kĩu anake acio magakorwo makĩthondeka ikundi kũringana na mawĩra marĩa marutaga na nĩguo mabate gũkinyĩra ngombo cia gwĩkũria na ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩrio na mathomo marĩa mangĩgacĩra makĩria mawĩra marĩa mararuta. Tunataka kujipanga tukue kwa vikundi, tuwe kwa vikundi ambao tunakuwa atufungulie sako, tuwe tuna safe na tushikiriane mahali pamoja. Kama kuna mtu ako na shinda tunaweza msaidia. Leo sio mkutano wa mheshimiwa, leo ni mkutano wa vijana wajiongee. Tunasema wajibonge, tuelewane, alafu wasotike. Mwenari wake Ibrahim Sware na ũrĩa ũthundũrĩtie mũbango ũcio kũvĩtũkĩra kĩgĩna gĩa ũkũria wa wandi augĩte muoroto wake nĩ gũtigĩrĩra andũ othe nĩ matonywa gatagatĩ ka ũthii wa na mbere na nĩguo kũthondeka mĩeke mawĩra, kũrona ũtũmĩri wa ndawa cia kũlevya vamwe na wĩkinaĩ. Tusipowashughulisha hawa vijana tutaendelea kuwalaumu kwamba wanafanya mambo ambayo hayafai, tutaendelea kuwalaumu katika mambo ya madawa, tutaendelea kuwalaumu katika mambo ya ulevi, lakini sisi kama viongozi na wananchi kwa jumla, sisi ndio tutakuwa tumekosea. Na nĩguo tabarĩra ĩyo ivote gũciara matunda wa mwaka gũkathondeka kwa kĩgomano ya kũthũrima ũrĩa anake maratetheka na rĩngĩ mathĩna marĩa maramarigĩrĩria gũtetheka na tabarĩra ĩyo ũrĩa kũvatie. Tutakuwa na shughuli kama hii kila mwaka ya kuhakikisha tumeangalia tumefika wapi. Kama ni wasanii tujiulize wasanii tumewasaidia vipi. Kama ni wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo tunataka kujua tumewasaidia vipi. Vandori Vaka, Meme TV, ni kaunti ya Embu, ni Beta Dennis Fundi.